Babila. Kai whakafono aki motoro e lau maari. Amen. Pea mo wherere aki ngahi same mo ngai himi whalau maari e. Pea ramai e paula ke wheso. Pea kaya i ho moroto ki he eki. Koe hao hiwa e whai i a koe. Ngahi mea rea koe. Ngahi mea ifi koe. O kore tau whama opo kotoa pe. O tau whai a ki he otua. I he whiaf koe. Nei me o whawhe monoro mo beha koronga. Hanga tau lau maari e ki he otua. I a koe. Ne tamai mau whawhetai i a whion. Toi mau e whaina maari koe te ke mau whanau ke wholwhora mau haku ke mau kawhataha whawhetai. Koe sanga tūtuori ki mau tolu ke wholwhora na mai same te au. Ke mo mawapa ki he otua e ngai whonua kotoa pe. Tau ia siowa ke whiwhia. Ka mo ka hui ono au ma mo kai kai ma mai kai. Wa mau whawhetai, mau ilo toronga. Pea tangata e la whion. Ka mo maka taki ma tolu ke taloni e la whion. Ka mo ma whai i a koe ni e whiaf koe ni. A ngasi mau kotoa pe. A o mau rau ma. Ilo koe mau whawhetai. Ka mau whua malo e klas ko alo ka ko mau whua mo ui. E mei ko kore ka waswas ki hei ki. Kane ko taha ka whaati no kutene ai o tua. E mei. Whawata. Hallelujah. Hemi ai o tua. Ia kau.
Blessed be the name of the Lord. 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 Blessed be the name of the Lord.
Kalau sampai bukan fikir tak apa kita tahu dia dia fikir. Oh, sorry. Kan kita ngomong kau fada. Pero foi me agora o vem a mais do que aí kau ni fi. Teu monte fia de loi. Pema lele que teu mo kita ma. Puke hoto lau ma ye. Hoto vai kita tu kita mahmatan. Ko hi ko ha me pe que te yo si. Kan do ka ko o te fa ha me lo tu he la ina. Amen. Kau malu dia buat kau ni mari au pitu tau yai. Kau fala mari kau ni mukol ni kau. Pas sedadanya bila bola itu kau himba kau ni. Ya. Kau sana kau kau himba kau lang. Tapi mau kau himba kau lama kau fialan pe kayu ta. Fialan pe kayu ba. Kan faz lá uma, eu não pena, sempre um pouco de barriguinho, já o lá que tá por aí a Australia, pagar bem como a topa, não vou afetar bem o outro ar e já ficou ali. Leo, coisa para logo o fiar na capa que tá todo a coisa, vou dar aqui. Quieta
hiwa maari ko wafugia mu ngao pe hesiasi na pau fa per ma pau hiwa bele o Emmanuel ko na ku ho to hiwa leo he mama fa he mama fa ka alo mo he e ka wa tu ko wa ma ke ka mo he o fa ka ka na ka ke mo hiwa fe ke na wa na hiwa fa afofa ko mo teu na le ka vena hiwa mahuinga ke talakia ke gospel o ka fa feta o wa he to wa o mi ya ko faina mari ta ma mo to he ke ala gospel ke ta ko do be mama ko ni pe ka ngata ai fo ki ka ho ta bi fo no ki to amen ta fa feta ko ko ta pas ke ki de color ko ta pa ko no faina sa ta mo sa se fra ma ko ni ko le causa. Però la musica non fa che foi facile, da dare che presente sia sì, non fa colore da dolore che forfora o tua e fiasco in povera e fia o tauloto vai perché to loie forfora e to ape fa male ni se si parla un po' le buone sere che da pas la gara di se si di a forfora tu io non la ma che sta da do in la poi mi fa da ani afina taulavi o lau kihe au kai o nehanga o mugu a nima o tua, ko tau kupu e o tua. A taha eni tarwe ku wholau holo i a foi ako matua ki mau inga ka taha i Australia ni tene misio kai tene whai o tui ko maa o kutoto mane o tui. Te kai ke lava ni ko kore ki a ka ke whai fi. Pamene kau i fi ke ose brafo fora pamo i fi mai ai fo himi koia e kaleli si kaleli o tui pe o osa fio ia o si mea pe mo tolu koia te tau hoko atu i he amponi i he kuaki i he alkaya sisu koia ai si pinga
fi. Luka mai fave siwaki. Tana e foki masi sume satani. Kua fonu hela male maanyoni. Te tate kina fano ia ye toa fa. Ihe malo hio e laumari e. Ana pege pesa non kopa ka besta fa. Pea na e foki asi suki ka leli. Ihe hio e laumari e. Pea paki atu no momo ke feituko ya. Ka toa. Pea nane fa fayako e laumai farotu. Pea fra malo kia teia e kakai kotoa ke. Ano ke kau koni ko manak mape fo hiba koni ke fo kau akadeli. It speaks to you and me tonight. If I'm not going to of practice, I only get a fine is
e tamo. Amen. Ko ai te tako I ako ko eni pa ko tui ko ako eni osiani te lele atu te ma lele atu mo tonga ni ki no sila fai atu ki tonga ma pa to foki ma e foi mea tatapi ia ko I kakai ka ma awi ke o tua e ko wa fai ako ta ko pe fai se kau tu tu ni pa ne poto he fai ako ko no na kan fa fa me fa si o kai ko me ai fai ako tatapi. Every 5 years, if you want to be a 5 year cow, you must know how to teach, how to feed the people with the word of God. Amen. So, kung ako ko ini, ang omi eki, kung hame na hero aya sisu, o siya fokya sisu me manta fe sota ni tamay no pagkay so, pia hifaram maria for phone. This is the part of God preparation, of God preparing His servant to do His work. Hega ngatang ina fire ngawe tatau na fire auto fire ako. Be pot ngawe tabo me ko to he ngawe auto ako bang fa phone ya kala mali ni. Kabau te ha ko mo takio sa simo fe ngao be ke ala la mali me te au. O ko sipa tatang me ko to mo be. Kaka ui ko no foi ki ai ape mo po te ho ko mai panya la mali no fia e ala te be ko to be ko ala te ai la mali o tua pe I o se fa fona sisu vai ta fe sota ni he ha ke be o sono pata so pe na I kai fokya sisu ke ala he no la mali ke ni ala fai ngawe mo maranga matokana kia. When you are anointed by God or being filled with the Spirit of God, there is a time of preparation. There is a time of testing what you have inside you. Bawa fahinga ni ogosito be la time. Now he's here. If a fona la malie, and I'm all of la malie, and I'm all of your floor to Jesus, He allowed Himself to be tested. Prepare for His future ministry. Kaya na hatono si sui ke ospe satan pe arleva ki kaleli, that's where he comes from, and his ministry is there. Kai osi pe kono pata so pe ave hera mari ke tofa. To kanani ki ari? Kage mangla mari ko pa pe ga tofa ke ari go ki ari. Ona finga ke puna fala ka pe ke osi pe mangla mari ke fa ka pare ke au ki kaleli o malango fa ke ma. You get the power. No. You must be tested. You must prepare yourself. A place of ministry. God has prepared a desert, a toafa, for everyone His workers. Before you start the work, you must go through the desert. That is how the man of God, the Son of God, was prepared by God the Father. Ole ko ya ko mo mea I ave ya ke tofa ke fai hono te pabla ya ngai mea te ui o toa ke ona haulu I tale ona haulu e fonua te alo ministry kia te tato fa to ngai ha ke pe polele nga we pe ko toki yo ai ka nga we o mau e ngai malai ta. Instead de famo ui, ai, fansipi nana tolo, kai fansipi.
Pero ku whaamu ko mea. I don't never give a time of preparation. Have time ni o te. Katami time o bakai. Katime o test. Ke kawaga mali. Pia hoko mai a sisu ya luke la fa. Me sula ki ko le fanu I he la mali. Ko time ya kainga. O ame ke to fa. Ke te tewi fara mali a sisu. Ko time ke get alone with the Father. For more power. For more wisdom. For more experience. For back alone with God. Ikai osi beba te lele kita ia. O whainga awe pe mo tāna ki mai pleanga o katoa mai ko te hoko ko whai te kau. Blow it out. It's not a way. Osi ho mara mari. Al ke wakai. Ke wakai I te whewhe hono whetoa wha. O kikai. Hahaka whai. O kikai a whai mai mawai. O kikai hai puti e mawai. O kikai kakai ke ke pui ai. O kikai hasiasi ke ke whela masipi ai. Makai e mea kutoa ai e whai. Ai kau ngau. Waka ke pāsi ai. You are ready for caring. Ke matete lewa. Ki hoke kāre. The place of work. The place of whamaha mena ate o tua. Ko se tu ia te ke au ai o whakakato ai e uhinga mena atu ai pani e o tua mao. And everyone has a kaleli ke display ai klofa o tua. Amen. Ia katoa o koe ho kaleli. Whakayari ai e kloa o tua. O ai ni koe ni kona kaleli. Ia ni ko tonga hana kaleli. Vai ni hiko baba hana kaleli. Ia ni ko nusila hana kaleli. O tui papade te mahi noe wha mea ko ia e wakai ki tau tolu. E kai te wha a noro ma mi koe tu wha ke taimi. Ko ia, I kai te ngata I whikaua, I kai whikaua ki koe whaitu ia ke te whalau maria I ke alone with God. Ka koe toa. Whikaua, ko ia ai whaitu e ha. Te ke whanongo ai ke leo o tua. Sometimes we refuse ke tau al ke ngai whaitu pehe. Ke tau al ke whaitu koe o e mau kawhea ke tau miss the voice of God to us. E rea ma pe o tua he taino e tere a pia mo I toa wha ke te tau toa. Take care while you are in the desert. God is speaking to you. Whia tāne kai ke ngata iai. Ka koe taimea ke aulai a sisu. Ke sio whahaton ke kareinga. Na huinga I hau ki mamani. Koe hapa kareinga. Na ko to ia. He koloa whonua. Ko ihe ni. Ko ngana whotutu koe he otua. Why? Why you were born to this earth? Okay, listen to why you were born. Pau pau, ke ona whaiwhe ai ko mole, ai whoi kalenga ai o tua ho whakau hataimi, mataimi. Don't forget you are here because God has a purpose for you. You are here, ai ko konga ia, oi uhinga ho whanau mai ki mamani, koe ngā ko whai kalenga ai o tua. You must obey in work and it. Kia wha! Kai taimia ke whahaha! E sisu! Kune tukuanga ngai mea kotope. Kune hanga tukuanga ngai mea kune interfere pe distract a ene whiohi pa moe otua. You must go with the sense. Tau nofu koe ni, whakanoa ia ngai mea la. Oho mai ia, I te taimi whiohi pia moe otua. O oho mai ia e ranga whare. O tonga te whakaukau ata ke kawenga na winga I whaki mamani. O to oho mai me mea ia ta. Oho mai me pot ngoe ke whai. Ke to. O pia ni ke whai whekau tonga. O kai ka whekau ia koe ni. Koe hui ke au ki tonga. O kai ka hui
kele. Mo ko la mo ufi. Ko wi ki alo fa fanga ka kai. O e te mo le winga na winga ho fra mai. Ko hinga alu ka le fa fanga ko koma ya o e ki ke fa fanga fa sipi ai o tua. I like Jesus. You have to go to the desert. To make sure focus on the will fight out on the winner and for that married mama. See everyone who is sitting here, oh by there coming and for that my good mama. Our calling, make sure we can more of coming. Na ke fight fayano ke alta kabeinga ki fight to ke alwa. Ya ni ego call na osi yako me akoni the purpose why you were born to this earth. Papa o te kiai, te taramai ata na gopea ko stan ko kaya he foi mamãe ko. Why you were born? What is your purpose? Ko hang no hinga, te hau. Ko hang na nangala o tua ki mo uya ki mamani. He ko me tatari ai, tau pe to. Ko tatari o tai mai ke tau mate ba be. Kono nga tau got lele. Toko papa ke waka vehe maha ko kai lele. Ka kai ke wate au ia bavi. He tene ka kato ka minga na ome ane utua. Ki wat puta me kose mama. Te kai hafe ni kai ua pe kauina to pe na mate na. Pa kai ke ai ha saddest story in the world. Ka ko alwa tu ta ka kato ka minga na hapa. Te ko fai ai ki motor. See okay, how to find my purpose. Kung mikhail to alam, no ikiay. Tang eki kau hinga. Pati kay lama pengi kay iro kung kami na kaway. Kung may ako okay fine okay say ay pe na holo ay mo makapa ke fifi ay pe awa ke kakayo fanong kakay pe na ko uy. Kung na ako that is your call. That is your purpose. Then na uy kakaw ako ki mama I feel sorry for those who mati. E fefe na nga we pa nga na pa mama. Nakakato complete. Pena awa pe wa uwa pe ali akia. Na hanga na to pe be. Waste time ya ke awa na pe. But for you, fenga ki kakato pe ha. He ku pe pulei a tiny. Ko tiny na sa mai ko ko ke la o tiny. Que falha vinga ho hapi mamai. Pega no ai in time que ha o faka kato o kavenga. Pega awa in time. Foi kavenga na vinga ya ho hau. O que alpe time be kamata que kakata mai ho ma we time. Pega he kito que pule que tatari a time kawa ko kakato ho kavenga kapag sa itonga. Eta tare time ya katoi. Koya eta tare time kawa ko me faka kato que falta uma haui e otua. Pe mai pa me diga te awe. Ai tola. Eu nem a taia de fogo no lame. Ai ia, ela ia. E faz no caminho. Quando o caminho que faz na e lo fa papá, quando eu ia e que eu vou fazer com e forfola. Que faz muito mal. Tem faz veia ó. Ele behele, tem pule bia ó atai. E pule he ko caminho ania a tua na. Tem pule be atai. Tatali he na mate he katia mai. Ka ua ko os. Ang kalinga o tuan na o. Kamang kalinga tuan ke aki niwa mo niwa. Ang kalinga tuan ke aki ewa. Ko pan ke aki niwa mo ewa. Ke fakakato ni kalinga ke koe. Katatali mate. Ka ua ko kakato. Ya alpe tani ko itani tiyo tatali mai pia bebe. Ka pe awe ni ki heni. Ho alu. Fenga ke osi. Fai ke ba meta. O e whakapika pika na we ho kaminga. Alupe.
ke whalau mai, ua sisi tai, au mai aho, o itaniti, o next step. When you die, that means for complete, o kamina. Pakai huat leva, ako ya, ti itaniti, o mate. Ako siyo mai o tuai. Tau ko kamata, ko tatani maho, ilo i ko kamina me ngawe. At mai eki loto tomo fai to tomo puko le topuya. Ina ke ngawe ya i karenga. Ne ana ke ilo. Na ke tuya ke ne ko toa. And now it's complete. No more karenga ke whaka os. Os, no more karenga. Okay, come back and I'll take you home. Tabule pe tai. O ka pau te ngawe. Aho ka venga. Au tano ka sisu. Hako nofo i time of preparation ke hanga ke kawenga na winga ni. Ke whakas. Tai na unga ko whiwhera hea sisu ane ako ia. Ko pao ke hau o spend time he tofa. Ke ni hanga o wakai. E ne whakatapu e ne mo i mai tamai. Ko pao ke ni hau ke wakai ai ke whewhe. Ai whakiri o a e ne mo i. You must have time like this. Ke te hau o ha stand by in the desert, in the wilderness. Ke tau hau o wakai ia. How is my dedication to God? O ko dedicate pe he whainga maari e whewhe whainga kaunga. O ko dedicate pe he mao e kutola ke upunai ka whewhe taimu osa i kutola. Dedicate pe he taimu ko kai moa ai mo kai lelei mea me whale whewhe taimu he kai e ke aha moa ika. So we have to dedicate, consecrate everything ka tā pūna mai o tua. Hallelujah. Ko taimia ka sisu, ke ne nofo maui moa rohi, me e tamai, te eki ke hoko at he kuta taima kareri. Moi kui ke whaa, moi heke ke whaereo, moi mate ke whotu, moi kui ke whakaa. Everything, tarparema ke whaka lelei. So we must prepare ourselves in the desert. Whawhetai ai. Pea koe me taimi, nai turning point al sisu, ane mo i o hanga tāke tamai, while he was in the desert. We need to be there. Whakai ki tātoro. Whaiatu! Oi e sisu, ke mauiwi. He koe ngau e ko pau, ke ne tāmate e seta ke mene konga kau. Tātou mene ua, he kei tuke nau mate kala. Ke te rau whatu tāmaki. Ko ne tāmate e peke auha. Te aule wa sisu ki ai e mai uinga ne e tō wha. Kumi ini mai malongi ki alo whaia ke ne tau. Iyo sisu nai hawe ahi ahi ka nani i kuna pe. Whaia whea, osa ha whamfo, ai kos, na alo sisu ke tō wha. 40 days. Ai kos ane take. Ko wheu me whai mana taha, moe ango e hongo full pehi. Ki tau tōru, e tau hine whia. E tau nofu tō wha. Mo te eki i tau maua i me mai. Look at wha me stafa. Ko hoko e ngā sisu o kakat. He feel the fullness of the power of God in him. Kamata renga ke reiro, ai ngau e lau mai rei kone kuna. Ai whiri o tō wha. E ne whata kako rewa, e take lau mai e te atu, come out. Te hoko ata ne whanonga for ministry i family. E ka se e
ka kai ko toa pe. O ka se toi whakapara ni na ane whai ako mone whai toa ngai maki. Pea hawe ka kai o na whamalo ko sahi na mai maki. Ko sahi mai mena nau whihi ai kai ke he ko whakasiso ka matai mawe. He started in his own place in Galilee. Kata ayah ngai sono o nofo pefa ampia. He taimi ko hoko mai taimi ai o tua ke ave kanta kino na ngai noa ke na walo sio i kane. Ke na walo sio i Islem. Ke na ufolau he tahi o kane. Ke na alo ha o sio i fare i whanua o tō kai ki mapuni ka kua. Ke yawa petare ne awa peo ava peo he taimi. Never close. Ke na walo sio ngai nena kaisi. Ke lau sio ke feitu nai ku nai ai, e mo sese. Ai tau. Hame pe waske toi tapu. You're going to look at it. When you come back, you never forget it. Always remember it in your mind because you have been there. How do you get it toi? Mangalo ya piti. Ene sio he te ngai musta. Yeah, there my auntie come and have a look. Na ke sio ke te musta. There's one thing of going there, you must know your scripture. You must know your Bible. E da wa ke fai na fetu ke ilo me na ho pai o e. Ta pura vítima a ke visita ko ha pe mo foi. Kalang tata ko na tu e sisu ko ma ko akau na to me. Pa ko ka ke ro e masoni ayang hakuta o ne tu e fukrang tata. O tamen to on ha pa mi ko ma tu ho ki kan ko hau aya tarata. It's always nice. The best study is to be there by experience. But don't worry, keep praying. Oh, I will see my time. Pulawa. Koye kainga pe hoko atu. Aina we a sisu. There. Hangale ba sisu o ilo. Tako lotu mo a kai ko foi kia. Ike fai ta mala. So Jesus proved the key for meeting the impossibilities is prayer and fast. Now we are talking ke hanga e roto mo e au kai o furi living ai kareng pe ko ka o plea ka o plea kai to si o ka plea ke ko si o ba ko ta ki plea ma ki tom. That's our nation. Anga for fase si ke anga senga asili fa forma i attack mo ka kai ke na hanga furi ya tonga. Ko tau sio pe koe o hanhange ka furia tonga lele fa cominius. Pe furia tonga o lele faka tui ai tōi. Pe alge na yok muri. Pa o taimi ai nuhi mai foi ki he tai marama. Ke tau i furia ke ngai pure anga ko lotu mo ya ka. Tau i aki. Whaka whetai ke eki. Sai, na hau sia mai e taimi. Pe ko hurutu ai kore a Ninive. Tōtu ai whakatua mate. Tōtu ai tahi ai tori. Pe hoko mai ai otu ane hauhara. Man tutu ni lera ai whakau ha Ninive. Sio ko whakora. Siona, vai tolu, vale, ki e hiva. Moi vez song fulu. Siona, vai tolu, vale, ki he riva, isa vale, ki he homo fulu. Siona, vai tolu.
e ni mau a siona. Bilai. Pea oa ke nā winu hawai, pe ai tawanga, ai kakai koe man. Pea ke nā tangi o tua whai malohi, pea ta poki takita bihono hala poki, pea me whaka malohi, o bihono ni mā. Hei ilo e li liu, a Elohimi o lolo, mo foki bihono houhau, kakaha o oa na tau au. Pea whio Elohimi a e nau tō ngā. Kona tapoki ko nau ngā arunga ko ri. Pea nā e roa, e Elohimi me he komi, nā te pehete te whaika te nau tōru, pea nā i kai te te whai. Sio mea kia, pea nā i kai te te whai. And he didn't do it. And he did not do it. Why? Because Nineveh turned to God. O nā whae au kai, pēr moe lotu, pēr nai hae hana wā, te nā whakai whef. Kai kia mea, e tāri e he tito, e whainga whira rau mete mea au kai, tō whainga anga whoki, e kau isi e rio pehe. Ko taimi o nā whama mahi ai, o pehelia, hae hana wā, pēr hana wā, komi taha, pea whakai whaifu taha, pea haru e wara koia. Pea auska pea tō mai lewa, ai hina efu, kere, peko efu me tanu maha ka, peko efu. O le waia, o liling hona ufunga ulu, whakai efu ia. Pea liling e pek nau tōru, pea haru hona wara. Pea nau au kaya, pea whai mai ia e nau whōnga. Whawhai ia e otua. Peta hea mea, o peke au kia ia e tōnga. Ka teime nihi o whai pehe tōnga ia, ki sio mai kakai. Ka peke ha momo i ofa au ki mōre i kōko. E tau ai fu tau ngā, te tau ai fu tau wā, we fight love in our heart. Ka tau keri oni pepe tu whakoro. Tai me taha ngā lere Amerika ko whawhakau kau ki o toko ni. Ki wawe ne lere. E kona mo hini whoki. Ko te unga hina Amerika he a pōre putu. Te unga hina, kai ia tau wara, toi ai tau ngā. White. Pagasiana. Hangi ukai ki uloko lewa kia iko o whiwhia tōngia au. Ai taki o e sea si, e whuriki o tau tuk whaholo. Ka nawhi tō whakaukau. A ene whakaukau, ke whuriki ke te mahina, ke whaimena mosme, ame pe mo tō ne ti ki he mea whamauto. Te awen kono very brother, kai tō ni liu, ai whakaukau. Te o mahina. He mua sia wifo ai o tuai, ko ai e te mga uria, ka ukeke mea ai o tō. Ka ukeke ofa koe ke kia. You don't miss me. Ta tau ilo e ni, ta pēe. E me tsoi. Ko pe kia. Ko tau ilo tau tōpo si awe ke mai, nē taimi ke ne pipea. A tātou whamamahi tātou hange i. O ki kei api e mai. Ono i kai o tue whako te mai nā. O koe ko mōni ha. Ka koe anga whakawika pe ia. Ki ki toro a te fumihi. Ka rewa ni ki whai ana noa ko i ki māti. Ko me te o kiti pe ia. Me pe ko a koe ki ai kare pe ia fōre. Pakai ke tue rā vai au furi. Ko te mahina pe ai. Ai fu a ko ia. Au mau puta matore ni e tolu. Si ilo pe matore la hu i koe he kakai. Koe ki si a si gena. Koe nau hau koe ha heu. Ka koe ranga tuka tau tu whare. Kau mana ne e whaau fōfora. Ana kau isleri ke whaau fōfora.
hunga e o tuaia. Israeli e. O e hae homo kofu. Pe halungi e fu homo ulu. Kai hae homo loto. O sia mea. A koe pote ke hae o kai kofu. Koe loto. Ke hae kofi, hae rafungi, hae mea koe. Hae. Na osi maranga pe hae fuki a kuni. A te tatu ki o koe. Koe mea koe e whakaipo e ne mōni kilo. Mōni. 5 kilo. Kāko whawhetaiaki e o tua. I he kōma koe ni, o hoi fua mai e o tua. Hoi fua mai o tua, o ne hanga e he tau lotu me tau akai, o we move the hand of God to do favor for me, for you, for the church, for my family, for the nations. Koe hako na, koe tau whai koe au kai whangata tonu. This is it. Tāmai, mō ha, mō whakamamahi i ho mōroto, mō whakato mara i ho mōroto. Pea, hae ho mō mara i tu, isa. Hae ho mō tangata i roto, but not your mara outside. Ko loto ko mea ia ki ha. Ai o mona koe o tua tamai. He mea o tua. Ninive! Ke tui. Ko omo mai, homo tami a rau, homo whamamahi, homo whamaifuefu, homo whaira rau, sacrifice yourself through fasting. Ko omo mai ka tau koia, te whahawhia Ninive e kai te koe hoko mea. He koe lea, koe aho whangfuru e poe whangfuru e tō toi, ke whanga whau hai a Ninive. Hallelujah, koe tue Ninive, nai o ope, tano fua ke ka tutu uni e kolo. Koe Ninive ko ka peko, koe ke lau koe Ninive. Whakai koe, whatomar, mauta, whaki ke o tua. Haro maulo ko, kai ko mawara i tua. Ia hoi fua e o tua. O i kai. Te whau, kai whakahauwhi. Whiaua! King Ahasuerus! King Ahasuerus! E se ka mai wha! Vesta ano! E se ka mai wha! Vesta ano! Ko ia koe whutero no ko Haman! Nga totoro ka King Ahasuerus! I he ene meheka! Ke kau siu! One lauta lewa! Ke whakauha siu ko tope! Whastara i ki he otua! Lele kita hine he Peru! Koe pūsi aki ia! Ai! Tata eiki koia! Kohai Sera? Moligan. Hallelujah, Sera! Koe pūsi aki ia mate ki ai! Pea ala ki tai nenga mani mai tui, pea nofa no toa he parasi. Kai hape tata i ki o ta utu pe kei titua. Sio be hene ki tai e. Sio be he kau sio. Pea anu atu e whekau tata i ki hene ki tai ne pusia. Listen to me. Na koe uhinga ni, kona omi koe ki mama ni. Na koe uhinga ni hofnau i mai e koe. Ki ke whakamo ui, so ka kaisi ma koe whakau. Na tua whatu tawa. You are the one to save your people in your country. Hele mai seta. Tala, ke tata eiki. Oe ka siu ka tutoni au kai. Mohalot tanga soba. Keni liu. Ai loto mai tui a King Ahasuerus te eki te aluki ai. O lea ki ai. Ka koe ea koe ka te tatou, if you are facing your mountain, don't ever start. Don't ever alo whaia mea ki ai, ki o mounga. Ka ua.
porque lotu mo au kai. Petu tōni lewa pia lotu mo au kai e whonua. E oswe a tōme pōtoru. E to tōna mai e kuini. O kuini pe e tini. Ko osi kowe loto i e tu i. Ko inga koha mai. O koe pe e ka whakakowi i e tu. O mege tātou kama kia. O ko la ui. Ai si asi ki e tu i. He tamu sio he tātou ta wama. Tō kama ka wama ni ke koe te e ha mani si asi kotoa. Koe whakatupu kō, koe whakahuru kō. Koe awe lau ke tu i ke whakaau mahata. Pe tupu hi fo i hata. Ka awa e seta he ose fungawe. Toto ngweta peata e seta. Ka he tāla me ka hamani. Ka he tāta ka te ti mai te. Ko amo ka whiwhine te mau joy i he fast. In prayer. Hallelujah. Ki whailena e o ki e tahine. Ai lea tanta i ki. Queen Esther. Whainhamea. Ke hao o kakai mo pulea. Nā koe o hinga e o hoko ai ki mamani ka pulea hao. Ki tuko e hapa. Sia si o kui ki tātou ke tātou he hapa. Malo. Ko hinga na tā whanau mai tātou ke tātou hawhi o hapa. Whawhi tonga. Whawhi a tonga e Australia. Whawhi. Kada ini o kufute a Moslemi. Koe ngai ko tutuni. E Prime Minister o soni mo hau kawa. Ke whaau katoa kakai o hau kau Moslemi hau me Middle East ki Amerika. Ki awera fo. No money too. He o kosi iro, he Prime Minister e tāmu obi ai foi mea na hau na toka te line ko na kana ka tama te hataha o ave kia foi whawhiawhia ma whamalu me whanau lele ke whini. Pea kai tāre e tāramu. Ko Amerika, whenga Amerika whawhoki ke tau mo ui o toi raha. Nā tarangi ki heri. Koe api he uhanga mai, koe sas Moslemi. Pea una hapena foi te wahina hun na ata kai ro pe he. Para tele wate. Te na mu. Oha. Na eini na kamenga ke whaawa. Ai ro whakaisi. O tara e taimi e kato. Ka tonu ari. E kai te ka rotu pe heni a pe heni o whai ranguonga. Very soon we move to another place. We'll have a new church. Tawarpia. Retaat. Hanhange na lea. O gaya tau so mea tau. Ke mo ule whahawi. Ko lotu mo yaka. Amen. So prepare to pray and fast. Ko nga kai hawa tau prayer. Ko iai. Pea tutu ni atu. King Ahasvero e seta vai whawe stauno. Ki he pia halewa ai kuini he ose whai au kai. Mo pawa koe a rauma le o ne lea lena ki hono. Husbandi ka koe tuia. King Ahasvero. Koe me me tokan ki ai kuini. E hoa fia. Koe tokan ati. Ke toki koe ko tu whake whaauha a hau kakai. Te mate ai. Ka hau kakai. Lili holoto. O te whahawhi. So kai mate wow. She included herself. I whaitau. He kohai hato e huspani te toa. Te tama te ihono. Hoa. Ono kulea. Kwana ne whae whatutu koni. Ui mahaman. Oina le pehe. Te fufu i ho kohi. Pia pūni. One day. You be show up. Om le mahaman ko maya na. Koe mea tatawa
nai ha. Petonia, e mote ki e, hamani, kai o mama te kiai, o ai kiai e mama, arwai no e ha, mama fai, au kiai, ke ni hau ia ke parasi. Tapas pas katoa ke kutu. Hallelujah. There is a way of escape for those who fast and pray. O pai hara ke ha. Aki na tolo ku lotu mo aukai. Mo ofa te na kakai. Sai ta wako me kinga asbel. Kia to taha iloa. Nane wha awhia muna preanga. Pau e sela. No e sela. E sela. Pastora, e sela. Vai vai vesi wataha. E sela vai vesi wataha. Mirai. Ospia e sela con me maya. Te au whanono mo haukai i he pōtoia i he wekai tape o āhawa. Ke mau whawaiwai ki mau tōru he āho mamotua, ke kore mea te ia e hala to tonu mau tōru. Pea maho mau ngāru whawiri, pea e mau koroa kotoa. Valu tontaha. Valu tontaha. Tēnā mau hikononga, me he vai tape wāhawa, i he aho mo fūru maua, o rak mahina, ke au ki Jerusalem. Tēnā e kau mai ho mau kotua, o ne hamuski mau tōru me he ni mai whiri, mo i toka marumu i he hawa. Hallelujah. Hallelujah. Koe ni a profita. Ke teki. Ki mua. Ke hawa kau siu ka na lo whahei. Me Papilone. Whafuki la dongi Jerusalem. Kau hawa e whai ngata. Koe a ko e sera. Koe profita ia. Na whafonga whahawhe o toa. O ne tataki mai. A whafoki mai o e kau siu popula Papilone. Return to Jerusalem. Hallelujah. Tiada te kai koia. Ken nau hau ko lea lewa e sera. O ko whaha ke te motor ke mo au kai. O ko whato pangat. Ai wha ai kau taki ke whoiki koe au kai moro. Amen. Ka te uke nau whanau mai tai mahi no, rot mo au kai. Ka te uke nau au me whanau whanau koe rot mo au kai. Hau pia whahinga mō mene o mo waka whokora. They what? They feel and touch and carry the key called fast and prayer. Hallelujah. Pana alo tia. O alo te makoora le lena mo whanau ki ai. I whanau ngā pēna na whai, na ha. Na alo lewa o kau i e mako ai whanua e nai whiwhia e kakai. But that's not the end of the story. Sai koe taimi ne whai he kakai ia ai mea ko. Na wawa ki na toru, o ku kei na fo ia, ai whanua he kau kohi. O ku where ai kau whiwhine o kenani. O ku where ai kau whiwhine o harmoni. O ku where ai kau kakai kotoa muri na nau no whanau kea. A rotu me ai kau whahafi koe ni pia mei. Papilone ki Jerusalem o hoka te whanua o nau ha. Nau ana tōru o whemari aki mo i kau muri. Pe kai mata he whemari aki. Ka nau ana tōru o huke fuku o tua kau muri. Mahi si e sea. Nā kai ungi maana o mai ke mo hapto ta whoki mo tua muri. O mo hau ki mo tōru ia o tango ke kakai kovi whanua. Kana hoki koe whorofora e tua. Whorofora e o tua. He kai te tau komi a hoa pe. Hoa a hoa mo tata i tu. Kora kori tō. Ko
ko mani ko tope ku takura he o ke mani ta mo ta ngata pe filho ta sis ta kaistia ana ala ni na to o hofe fukakai o kaya ana ilo to pe o to mo ui ana fa ha ofi ma ka Israeli me Babilone ala ni na to pe na ta ni ke la o fofora fe ma a pele ni liwe na tui loto mama yai si esera i he o koia kone whanau mai te ka esera ke tukunga koia e Israeli ne hanga hae hona wala he door his comments pena hanga fusi hana uru rat his hair ika hena tai omi me hana rupa haru hana kawa piane torita oto hifo o faya ne fela ora fama mole ke o tua e fuma komi pe fa o no kakai o ko mama ya e ke ta situ o me ateia especially he led us, he saved us, he brought us from the strange land o au kita to ki heni le ha fa fan kita to pata to ta foke ta to lo pe be ki ati ai awi e ke o to ai to ke me fia fiko ya o mara ke esera one hae hono wala piane tofo hifo e fare o otua one turu tui frahia hono ni make otua le kole mone tangi mone vete a hara e kakai lau mai ne foi lotu wahiva vesi ono ese la hiva vesi ono kone foi lotu ya whanongo Reo pehe heo kotua o kou maa i o kou roae ke hanga hake ke a fiona ko hoko atua he ko hoko atu e mau kovi o whakawhare mai ke ko hake mau kia o au i lana Monsiwa me aki ai na e tangi lauan e sera ki he otua peka i ke natai moe fuka kai te wala hina na ilo mea na whai e sera ka whiwhine ka tangata moe whanau pena ata ka ia e sera nau kama tangi mo te hia ai ngau e po whai e kakai lau hama e mo fuwesu raki e Bilai. Se rotonga na e rotua e sera mo whai ne rete o ne tangi mo whohiku. Whohiku e awa whare o eo hidi. Na se unui mai ka te ia mi haa sineri hakakai toko lah tau pito. Koe tangata mo pepine mo whanau. E na e tangi e kakai. Koe tangi kakoha tangi. Tau whaamu ke pēha tau kainga tonga heni. Au whaamu pē ke tau kulu pulotu. Tau whakataha mai o tangi koe ko tau whonua. Tangi koe ko tau kakai o kuheni, tangi ko tau siasi. Tau tangi ke mo tau ngara ki he otua he lotu mo e au kai. He tau whai pehe e o ngona e he otua. O ngona he otua asi e lesiono e sera homo fulu. Lau mangia vilai e lesiono. Rea hika e sera mihi ao e whare werhimi o ne alu ki he loki o chosahane poha e sapi. Pea i he ne au ki ai na i kai te ne kai mea kai. Pe inu hawai. E na ane whamamaha koe hui koe kia ai kau whakapōpura. Whakawhetai. Ane lele ai he aho e tolu. E au kai, awe ka kai kotoa o siuta mo pensimani na ngā whakatahata ki Jerusalema. Te rau haulewa o nau kaunga kau mo si e sera. Siasi, ko hono ola e lotu me au kai a e sera. Na e ta foki, ta pipo tena wei me na mahi angahara. Te nau hanga lewa. O tuku ane hana mai wai fi muri. E kuo, likawa ai whamau ai otua.
Now, hallelujah. Hallelujah, that's what the man, go to it of hang out, when they move the hand of God. I hang out of war, my tongue now. Find a me loto. Tawano ha, faka fresh. Pea mona ya he otua. He ko otua, ukikaike mawahe na tato. He's reading our heart. Hanga lewa free tautea. Ikaike to the hope. Sai, Daniela! Daniela! Si me va arriba Daniela Vestor! Camerosi o atiu. Daniela vai arriba Vestor. Koia, koe tau. Tō tahara o tibei. Ke kakai na nauhanga o frihi ai. Fofonga o tua, o ne ome whakahawhi ke whonga pauke more. Sai, tau hoka ka Daniela. Pea wai hoku mata kia tātou nai a hui, ke haao ki ai, a ki a roku moe hu, o moe au kai, moe ai tawanga, moe pāni e pua. Koia, koe uhia, koe ka kai koe ka tau e whitu mo fulu, nei, hanga e Daniela o whakatoka mai e tau e whitu mo fulu, ko hanga e o tua o mai ono kakai me whakahe o whafoki mai ki Jerusalem. Te rama vestoru vira. Pea wai hoku mata kia atu nai a hui, ke haao ki ai, a ki a roku moe hu, o moe au kai, moe ai tawanga, moe pāni e pua. Mosi o ke tania. A Daniela. I he hao koe a kau tama whahe. Nau hao e pepa mea na tauna tau rawa ia esela. Nau hao kua mafe a ngai ispite a ena moui. Nau hao e pepa a komiko ia. Pea tania Daniela. I ne lotu ke eiki. O ne whakatau ia moe kakai. O vete na mahi angara. Whanongo ke ne lotu. I vai hiva eswake ni mai. Pira grau mai lotu a Daniela. Pea hu kia ki hova ko tua o whai e kuvete hia. Pea pehe. E Adonai, o tua lahi mo whai whia. Ai api o nā. O kutau he ovina ni te mai ofa mana tōru. O ku ofa kia te koe. Mo tau o ngahi tūtūni. Ko mau kia. Pea ko mau whai ko. Pea ko mau tānata. Pea ko mau wahatu. Pea ko mau wafe ni ho o ngahi tūtūni. Pea moho ngahi kutu I koni skutone. Tau sio ke whakahanga e. Hanga he taki koe ni, he whaiwhekau koe ni. O whakatau ia a moe kakai. Nare ke whakahao ia. Ke pehe, e o tua, ka whia mai kō kakai. Ne hanga include himself. I he ana hara ai kakai. Eiki kō mau whai hara ki ho awhio. Kō mau. He included himself. Ko mau. Mau kau he whai koi ki ho awhio o tua. Kone me si me whamonore. Ko me heka tātou ka taksiasi ka takilotu. Pe maha mea ke takia include yourself. Whakakau koe I ai a tangi ke mesi o tua ke hoko mai. I kai ngata pe ki a koe. I ho whakakau koe. O te whakatatai toa me kakai. E mesi mai o kako hiko koe. Pa e lawa pe e koe. Koe ne se maniti whai to tonu te whahawhe mo si asi. Whahawhe mo family. Hanga include you. Eike oku mau kaunga nga hala ki ho awhio. Mau kaunga nga tu. Mau kaunga ai tau ai tori ki he awhiona. Mau sio lewa ki ai. Pema halewa ai tari ai e ki kia taha. Oku ne whakakau ia. Ramai ai lesi wanoa. Pea mua taha ni ai whanua. Te rotoa na ke idea morotu o vete kuhia aku. Mo hia hau kakai Israeli. Mo atu e kuhu ke ao ki o wa. Ko hoku o tua. Koe uhi. Koe mo unga taku hoku o tua. Iyo. Rotongo ko ke idea he kurotu. Iro e to tangata ko kepale. Aia na kusio ki ai he visole mua. Na e kouna ke puna. Wame mai.
O ne ara ka te au, pe unga mo atu, ai whei lau e whiawhi. Wow, it's a sign of acceptance. Tari e o tua ni seni mā ke pare. Ko tui o ke teo he o tua ha ke pare. Hallelujah. Ke hau ke te koe. Ke kauna fua whakataha. Ramo e kakai e anga hala. O e whonua. Anga hala e tau tu o whai. O ia ko kore i e au koe ni. Talau, ai ufo fola koe ni. O mahino ai mawinga lotu mo e au kai. Kene hawha hawhi e whonua. Go to that deep, go to that depth. Ke aroha o ke a uki ai, o ke hanga o weki e fofonga e o tua mono tō kuku, ke haue ne me sima ne alfa. Or else, he sent an army ro ke hao whahau. Tau ngata pe me iai. O ngona e kia lotu mo e alfa. O lava o lea ka le kanto. Koe hape haki mea o wake hake o lotu kai. O ti to hela hele. O ti to tā telefoni ka kai no. Whā ke rotu mai aka. Whai ha rotu. Ka ki say no for breakfast. Say no for lunch. Ka ke no for whakaifuefu holo ki. Ke tami he o toa. Te kia ia tahe koflu i he fast and prayer. E ta e mona he o toa. He o kuke fast. Koe ngā ko ke whenga wai ho me toto nai mau. Me la nu kuru kona me mau. Me se no koe kia ke whenga rau. Ai me toto au ke lingi me toto ko ia. Nā ke hanga whenga rau e me iini na ke me mau ia. Pa me ho ha, mo inu ma fo hina mai ma whana. Pea mo ha konga ma vai pata. Ke whenga rau ia. You sacrifice that need. In order to go down to reach God. Mercy. Ke hoko mai tō whanau, hoko mai whamoku nā, hoko mai ki hoko wā, hoko mai tō siasi, hoko mai tō whana urunga hanga o koe, oku ha, moau, oku kau kōwi e ni kakai. Go to fast and prayer. Say no, for koe oku maha ki, puti tō lere koe ki he whiawhi, mata me koe ka hawa, say no with a breakfast and lunch. Okay, te lewa hafu, heavy dinner. They have to fill out the medical receive. At least you have something like that. For fire alcohol was starting me for but don't have any to coniglia. So many things. We have a window I get down. Hanging a hope that I maraka. O tau mai me ai, tau mai hai fia mau ai. But you take over. You take over. I'm just only here to listen to you. Koe hape ho mea ke whinangaro ki ai. Ko whiawhia aku, he whai ako ga motor i he fast and prayer. Koe ngāku o hanga o kino, ko fwoi kia o mai o tua, ke unlock ake tai marama. Unlock ake tai marama. Koe ha o tai marama. You are out of reach. Yo tai marama. Ko o aro ake he fast and prayer. Foki mai marama. That's how we have it. Well, start tonight. You think about it. I may have a point. What if I took a hold of my mouth? Okay, saya tahu tutul mai parang peo agia fast and pray for the person. Can you? Tapi tahu saya kasih. Kalau peo noyo, pergi hangi mani pergi. Tapi mau itu fokus tahu saya. Tahu, loh mau apa tahu saya. Kini kalau kau ada kain kena tahu. Tapi me foi tak. Foi na mau apa je tahu o an ha ko ku fa ya. Kalau pai o an tu pe hala ni mui, o han mo ina. Tahu hang fa fanga dia. Dia ko to ape di lai, pai se kau ia pe mo. Ya mo. Ui, mo si o pe ke tahu an. O fa ka tu kwa tu ai do tu mo ya kai. Au fai ake e wiki kotoa pe pai te whetutui, e wikai koe siasi, ko kao pe aku, koe sola, koe taki o siasi. Ai be mo ai atau ni mua au kai. Tua taha e wiki. Au kai pa ke tau mea, koe mai kamenga ngai topi ke, o ku tak malama o mo unga i la tau ai ke taki e eki. Nā tātou ki ofo pe atai, ko kona ka mai whiwhine. Ko ave tau whanau.
Katu ala pe ko trans mai kata mai kanata. Katu ka pe ka tomu. Menge. Ana kita pun kita tu tu kuat. Tahu tu mau apa? Kita nak ada ke forma tu. Mau pun tu. Fakta itu. Fakta memang perlu. Fakta. Yang fine full kau malu tu mau apa? Yang mana full malu kita mai. Kau baru ke laku ke malalo ke tinai kau mau sel. Ke tuange kau mau full kita. Kau mau kakano. Kau mau fakai fo fato mal. Otangi kile afiona. Tafa kau meae. Fatai lah mau fama mahi pergi mator. Kai mau faya me kau hiko sonwa. Kau hiko siasi. Kau hiko mafanau. Kau holi mube kau ke mator. Ke mau faya me ke mau uya. Afona mau siasi. Kau nasa kia mator. Ke omi ke mator kai ini mau maloi. Ke mau patanya. Que mau waka tua ka eseta o tua que mau fala toia ngai homem que mo tu ime ngai ona fonwa que na foki que a fiona famalo atu tapa que o kakai que prais ko alo ka ko mau famo amen na igreja ko Jesus Christ pa tu fe la male manor no fe matore a hone na iri ka fa que tanata diru que to ta o fratu had to be off here. You are